Pemirsa, pemerintah Indonesia sampun ngewedar penincapan tarif pajak pertambahan nilai PPN saking 11% menados 12% sani kemargian ngawet tanggal siki Januari war sekali tali selai. Ya diastun penincapan PPN 12% wantah ketibakang ring barang mewah jasa saniwah nanging kejantenang pacang mayus ring kesidan krama metumbasan. Taler mayus ring penincapan penglimbak ekonomi sani keaptiang ageng nyane langkungan ring 5%. Pengamat ekonomi Sanetaler pindah ke Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan Miwah Operasional Universitas Warmadewa Unwar, Dr. Putungurah Suyatnayasa SEMS Inguningayang, panincapan PPN saking 11% menados 12% pacang mayus, ring panincapan pengarga barang sani keni pajak, mawinan kramel sani ketah numbas barang-barang wah janten pacang ngemedalang jinah leuwih akeh. Kanan inucap pacang mayus ring kasidan krame sajroning matumbasan. Satios punika panincapan inucap taler mayus ring pengarga barang tiosan sani kabuatan krame. Napi malih panincapan upah sani kemargia ngawit Januari wantah kerasayang oleh para pekerja. Boye samian krame. Panincapan pajak taler pacang mayus ring panglimbak ekonomi sani kaptiang inggih punika langkungan ring 5%, santukan panincapan harga presiden ngawinang inflasi sani mayus ring panglimbak ekonomi nasional. Sapunika taler mayus ring panglimbak ekonomi Bali sani ngandelang widang pariwisata. Santukan punika dane mapinunas majeng para pemerintah, presiden ngarepin kahanan inucap. Pemerintah taler mangda presiden ngarepin pikobat indek lelu. Kemacetan miwah kahanan palemahan sani cemer taler kriminalitas sani presiden mayus ring panglimbak ekonomi Bali. Parindikan Sanepata taler kebawasang oleh Akademisi Fakultas Ekonomi Miwah Bisnis Universitas Udayana Putu Krisna Adwitya Sanjaya SEMSI sani nguduhang mangde barang-barang wah sani keni pajak 12% mangde kasorohang leuwih janten antuk peraturan teknis oleh Kementerian Keuangan. Dani ngangken ya diastun panincapan pajak wantah siki persen, panincapan inucap presiden ngawinang kramer rumah sepakewo. Winata Bali Pos nguningayang.